पाउ धर्म सरुक याबीब ख्वाई पुनपुर राजेन खुमुक्समना तराम लोकसभा लोइनना खुरुमजरी हौजिंग असिगी मरोय पाउसिंग मियामद पिजरी नवेम्बर 19 दा लैमक खोंगी आर्मी कैंप की मांगखिबा लाइस्रम कमल बाबू बुसई फाजिलग्लबा फावबदा लेंगाना मफम खंगंद्री हौजिक फावबदा माना सेचाखिबा फिरोंगी मसेट अमत फावबा फंगंद्री लुपा अमा फावबगी मतेंग मणिपुर गवर्नमेंट ना पिरक्ट्री प्राइवेट स्कूल अमगी अंगांगसिंग सेनमनबगीदमक थादा लुपा 3,000 फंगबदुना इसा महे तमहली इमा इचा चारी बेलरानी हौजिक मखाता मरिचमा पाव पिचरी मे 3,200 लमेन तुहेंब कुकी जो सिंह मखोगी खुलाई पाइब टेरोरिस्ट खक्त नतना मपा लेबाक नारोन चंगसिलप खुलाई पाइब सिंह फावबा खुसम नदुना मणिपुर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लगनी हाइदुना चतरखिब तमथिरब लानगी थौदोकसिंग यामना तोइना थोलिंगैगी चैरक ममांग चाही 2023 नवेम्बर 15 दा लैमक खोंगदा लैबा 57 माउंटेन डिवीजन CO 99 APO लैमक खोंग आर्मी कैंप दसंग खिबदगी मफम खंखिदबा सांगी कसा डिस्ट्रिक्ट की गोसाईपुर की लाइसम कमल बाबू चाही 53 अपुप लेखिद्रबा एल कुमार धोन की लंगला लंजिन फावबा हौजिक फावबदा मणिपुर गवर्नमेंट पुथोक ngамद्री थौदोसी मतांग मणिपुर लेंगाना मफम खंगंद्रीबा एल कमल बाबू पोकमिनब मनाव नुपा एल ब्रजबासी पिटिशनर ओइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 20 ऑफ 2023 एल ब्रजबासी वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अंडर्स फाइल तौरतुना मसिगी वायल थेंखांग नाइना चतरखरे क्रिमिनल रिट पिटिशन असिगी अहानब वायल नंबर नवेम्बर 23 2023 दा चतखिबनी एल कमल बाबू की थौदोसी मतांगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर वाकटपद नतना कोकोकोम कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन क्राइसिस ऑफ मैतई मणिपुरी कसार असम की मियंग मखादा कसार की ASP की ऑफिस मिसिंग रिपोर्ट अमा फाइल तौबसु लेखी अदुगा थौदोसी की मायोक्ता JC अगेंस्ट द मिसिंग ऑफ लाइसम कमल बाबू कौबा अमसु सेमदुना मखल कयागी खोंगिंग चंगसिनखी अदुमोइनमक थौदोक असि थोखरब मतुंग चाही फागतब सुमनतगी ngasiga thana numit 33 खक्तम ngaisilaklaba फावबदा माइकई अमतदगी एल कमल बाबू हिंगली नत्रगा लेखिद्रे हाइबा यावना महापु असुक सांगलबा मतम मसिगी मनुंगदा महाकी लंगला लंजिन अमता खंगबा ngamlaktabadagi पाउसे सिना महाकी लोइनबी लाइसरमोंबी बेलारानी गा ngasi टेलीफोन दा सानखेबा वारीदा महाकना हाय मफम खंद्रिबाई इपुरोबगी लेफमना कसा डिस्ट्रिक्ट की गोसाईपुर दनी आइगी इपामना कसा डिस्ट्रिक्ट की नागदीर ग्राम पार्ट 2 दनी नुपा मयुंगा इपांगगी मरकत किलोमीटर 15 रोम लापनै इपुरोबना लेमखोंगी आर्मी कैंप मनुंग थबक सुबा MSL बिनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर ओइदुना लोइतांग खुनों मनिंग लेकायदा लेखिबनिना इजानुपा असिदी आइगी इपामगा नंगना लेबा प्राइवेट स्कूल अमदा तंबनिना नुपा मयुमदगी इसा नुपाना स्कूल काथोकासिन तौबदा खुदोंग चादबदगी इपामदा अधुमक लेरखिबनी अदुगा इपुरोइबाबु मफम खंगन खिदब थौदोक्तगिसु मखातान हौजिकसु इपामदा लेरकनी इपुरोबगी मतांगदा कोर्ट केस तौबा यावना माकी खोंगोल लिबिनबो होनखिबा पुनमक ngasi फावबदा अरेमबता ओइरे आइगी वाखलददी हौजिक चाही फाजिलकदौरबा फावबदा नोमा नत्रगा नोमदी इपुरोइबाबु सोइदना हलखिगनी हाइना खंदुना तर लै अदुबु ngasi फावबदा मणिपुर लेंगाकी माइकैदगी इपुरोइबना सेतसारिबा फिरोनसिंगी मचेत अमत ओइरबसु फंगनबा ngamद्री तसेंगना इपुरोइबाबु लेखिद्रे हाइबसु हाइबिद्री महांगना नवेम्बर 15 2023 की अयुक पुंग मापलोम तारकपदा महौसागुमना लैमखोंगी आर्मी के मनुंगदा महाकी मथौ पांगथोकनबा संगबदा तोंखिबा होंडा एक्टिवा MN01N7723 लाइट पिंक कलर अमसुंग मपुरोइबना पाइखिबा मोबाइल फोन नंबर 9862408163 सु हौजिक फावबा फंगबा ngamद्री हाइखी दिवाली निंगोन चक्कौबा दुकान सिंह नमथाक तौदनबा महिरोय लुप तरुण ड्राइव चथखरे
ngasi pangthona kiba magi kumai diwali amasung lakliba sawol sen numita pangthokadoriba ningon chakobgidamak tongan tongan posai sing leiba lakpa miyoi singda tongan dukan phamliba amasung larol itik tawriba miyoi singna namthak tawduna ahenba mamal lawhandanabgidamak mahiroi lup tarungna ngarangdagi hawarduna chatharkiba drive ki khongjang ngasi su makha chathakre relief camp khardadi nga motel ama charga samjingadori naga ningol oirabasu chakuba chatningi adubu singda ipam oibanina chatpa phanglaroi makha tawa pau pijari manipur gi miyam hupna saruk yawa khwaidagi chawba kumai singi manungda ama oriba ningon chakuba lakpada me ahum lisingani kunga humdoi dagi horoklaga hojik phawbada waroisin puraktriba manipur gi lana maram oriduna chahi ani hena relief camp ta sangjafam lauraklibi ningon kharaga hakchengnana unarubada kangchup chingkhongda leiba mitei amada mayum palakkibi singkhai mayum ongbi chawang Jumal Liu Chahi Kuntraga Mapan na hai mamang chahi da arambai tengol gi ibung ipwas sing na chak kobiduna punna chatlui andak chahi da su ningon oibi sing na magi mapam da amadi khangna chana ba singda chak kobudagi phayang high school amadi salagi smart campus ta lairakli bana ningol sing tangkhai amadi chanagadori relief camp ani sida imung nifu muki mau nifu ga tare rom leiri tangkhai mana mapam da si ana amadi khudung cha da ba yaw bada natana mapam gi miyoi singsul lanje na ba yaw badagi satna roi dore aigi su isa singna ningon chako ba chaningi haidona ningon ningai tawi adubu aigi di ipam lamdam su athapa singdu oibani na chatpa phanglaroi naga ningol orebasu ningon chako budi chaningi adubu numit asida chathauda ningon singa punna relief camp da chak chaminaragani aikhogi damak chako numita relief camp ki in charge oibiriba inaw manoj na chak thongbigani haina phungdorki muibagi khongchat ukrol amasung hungpungi dukal sing thonglon gadabani I am sahi yangkai henbagi mata matungda NSN IM gi ato kilon sar warakliba thungailen muban hayeng maha ki pona phamlamda moriba khulgi somdanda leiba yumda laknaba thorang toroliba asiga mari lainana government of the people's republic of Nagaland GPRAN gi rungtang khul region gi secretary na ngasi thokpa notification amada hayengi khongchat asiga mari lainana ukrul district headquarters amasung hungpung village leiba dukan sing hayeng ayuk pung 6 tagi thonglon gadabani hairi dukan singna hariba pungpham asidagi thonglolaga TS muibagi homecoming function loidriba phawba thonglon gadabani adumoinamak hayengi oina chak hotel singdi ayuk pung 8 phawba hangba yagani haina su notification asina makha tarakli banba yabadi TS muiban hayeng Dimapur dagi ma ki pona phamlamdam somdan phawba helicopter na lakna ba thorang tawribani ma ki khongchada sigi mangoina na ma ki loine bidi ngasi Imphal Dimapur lambi da laktuna urkhul yaurakre hairi Professor Gamungmai Kamai ki memorial lecture May Om Lisingani Kunga Humdoi asi Manipur ki red letter day amani Professor Joy Kumar matam amadal Manipur lenga ki minister oirambata natana sangnai boja amasu idea of Manipur da Manipur gi damak asoba thodang lauramba Professor Gamungmai Kamai gi mari suba memorial lecture pangthok khibaga loinena lecture asida wangang khiba khonang thaba University Imphal gi vice chancellor Professor Naurem Joy Kumar na me ahum lisingani kunga humdoi asi Manipur da leriba miyoi punamaki puari da red letter day haiba ama ohauragani haina phungdokre NPF ta NDPP Mars to Kren nephew Rayobu NPF ki president khankre makata pau pijari Nagaland khakte gi natana Naga People's Front NPF ki puarida soba ahong ba thodok ama oina Nagaland gi Nationalist Democratic Progressive Party NDPP na NPF ta Mars to khibaga loina Nagaland gi Chief Minister Dr. Nephew Rayobu NPF ki kumja lisingani kunga manga dagi lisingani kunthra phawbagi president oina khankre NPF ta lagliba hongba si party asigi humfuga humdoi suba mapu kumon thorom pangthokpaga loina na tha asigi tara nipanda NDPP na NPF ta Mars tawbagi wafam yanakraba sunga si NPF ki kumon thoram asida official oina ayaba pikhibani
कोहिमा लेब इंदिरा गांधी स्टेडियम द पांथोखेबा एनपीएफ की मपोक कुमोन थौरम मसिदा पार्टी असिगी एक्टिव मेंबर लिसिंग मंगा हेनबन सरुक याखी लोइनना एनडीपीपी ना एनपीएफ द मस तौरकपद येनब लेतना याब पिखिबगा लोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मंगादगी कुंथ्रा फावबगी ओइना एनपीएफ की सेंट्रल ऑफिस बियर सिंह सीईसी मेंबर सिंह अमसुंग फ्रंटियर लीडर सिंहसु खनखिबनी एनपीएफ द मस तौरकपदा एनडीपीपी की प्रेसिडेंट सिवांग कोनरागना ओरकलिबा नागालैंड की पॉलिटिकल की फिल्म मसी पुवारी ओहेरोगदबा तांकक अमनी हारदुना महाक अमसुंग नाइफ्यू रायोगी लमजिंग मखादा लेरकलिबा तोंगान तोंगान पार्टी अनीना अमतु ओइना पुनसिनरपनी हाइखी एनपीएफ की पॉलिटिकल की पुवारीदा ओरकलिबा अहोंगबसिंग असिगे इरोइनना नागालैंड लेरिबा पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस की मपांगन हेन कंखद हनबा वारेप सुलौखी अदुगा अलायंस असिना यूनियन लेंगाक पारिबा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए अमसुंग नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेदागसु मखाताना सेप मरी थंखीगनी हाबिगे वारेप सुलौखी लोइनना नागालैंड अमसुंग युमथंगनरिबा मणिपुरदा इंग तप्पा हंजिलकनबा होनबदा एनपीएफ की माइकैदा की पाइखटपा याबा थबकसिंग पाइखटकनी हाइखी पनबा याबदी मणिपुरदसु कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगनी थोइदा पांगथोकपा असेंबली मिखलदा माइ पालकपा एनपीएफ की एमएलए सिंह फेब्रुआरी 4 लिसिंग अनि कुनगा मंगागी नुंथिन फावबदा लेरमखिबा बीजेपी ना लुसिंगखिबा लैंगाक का खुसमनना चपनरखिबनी हारि दिंगी की केस लिसिंग अहुंगा सुबना कुंथ्रागा तरे सुरे ngasi numai numidang wairam health services losingdagi phangba report ki matungina haukiba pung kunmari ki manungda no badingi gi positive case taraga humdoi thengnare hairi muibana manipurda lakpada furup kanglu khuding na taramno ufam thoi mmtu TS मुइबा कनानो मसक तालुबगी मथौ ताद्रे महाकुंभलु सिंबा अमा मणिपुर की मपारी ओइना फंगजबसी पुवारीदा सनागी मयंगना मुनाइदना इदुना लेहौरगनी माने इरमदा मणिपुरदा सही कयागी तुंगदा लाकपसिदा लेमिनरीबा फुरुप कांगलु खुदिंगमंगना लंबीदा लै साइदुना इकाई खुमनबु उठफम थोई हाइना मितै ट्राइब यूनियन MMTU की सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतुम चुरामनी मितै की सिरोलमना फोंदोरगली सेरोन सिने मखा तारदुना महांग लाकपसिना मियाम अमदी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव सिंह उनबगी खुदोंचाबा पीरबदी नुंगाइगनी अमरोमदा लुसिंगबा सिने इम्फालदा लेरिंगैदा लोइना खिबा मरु मपीजा कयागसु उनजनिंगबा तांगलबा अहक्पा वाफमसु फोंदोरकली मालेमदा लेरिबा खुनाय अमना मिमानबा खोंजेल यांगना मांजिन थाबा ngamba haibasi honaba kanba thawna phaba hanba naidaba lusingba ama mathau tarai malemgi oina mangjin thaba lebak singsigi puari da ruling class kangbuna miyoiba kanglup sing asibu sanga dagi hena tona hanthana yengbiba sahida balisat sajat kayana ut naiduna thambirambagi experience saitheng sing adudagi nanthoknaba challenges strategy puthokuna thengnaba ngamba lusingba singi mapanani muibadi Mount Zedong, Vladimir Lenin, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi, amadi Nelson Mandela gi tadaba lusingmani maki pandam pan Naga unification phangnaba honabada Naga community sing pusinaba honabagi kanglon sing amadi maning tamba Naga state semnaba sangchilliba khungjanggi खोंजेल सी फिदम निगाइनी नागा सिंगी ओइबा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट सिंगी अपुन बॉडी सेमदुनो अपांग कन्न थमदुना मूवमेंट असिगी सपोर्ट तौदुना असेबा फिरेप लौदुना लैहनबा सेसो सिंगी अकन्न बॉडी अमा सेमबा महिरोय खुनागी अकन्न बॉडी थमदुना प्रेशर ग्रुप मपांगल कन्न थमबा मदुदा नतना तोंगान वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन सिंगी बॉडी सिंगसंगमतुना स्ट्रगल तौरी अमरोमदा लेरिबा लेंगाक इंडिया की डिसीजन मेकिंग लॉ सेमबगी एडमिनिस्ट्रेशन तौबना सिंगबा पुनमकी हौरफम ओरिबा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सिंगदा पा नागा की ओइबा पॉलिटिकल पार्टी संगमतुना हनबा नाइदना होनरी नमथबिरबा फुरुप कयाना आर्म स्ट्रगल रेफरेंडम प्लेबिसाइड पीस तोकना सिंगबा मखल कयागी खुलाई सिनदुना पांदम फंगनबा मालेमगी फंबाक्ता फिदा फंगनबा होनबा हाइबसी अकाइबा लेते हाइना MUTU ना लौजै मांगना हाइखिबा वी मैतै एंड नागा आर ब्रदर्स
We will be brother forever. Thamkiba wahaidu masin mana oiba I mari amade haurukpham nat chanabi manai haibu utkibani. Mana amung hanna Manipur ya setpa kisi kisinbani haina phungdorakni. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯋꯥꯠꯅꯕꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯊꯤꯟꯊꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ SCꯒꯤ MLA ꯗꯥꯛꯇꯔ TH ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ SCꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯀꯥꯡ ꯊꯣꯛꯆꯥꯎ Sapam Leraga Sung Salungpam Kang Yambim Awang Lekaida MLA local area development Palesungani Kungamari Kungamagi Makada Nauna Saba community hall ani Ngasi MLA Doctor TH Radhesamna Atoba Mitungo Duna Sanga Bagalonena Miam the Kusinabagi Torum da Pungdo Kibni Pawi Maraktana Atena Brick Ama Yai Paraba Yangai Taginini Panba Hayang Sagol Senumit Tang Kunga Humdoi Tatara Lisingani Kunga Manga in Lalibaningon Sakuba Asina Lakpada Iramdam Asida Madi Mapam Kuding the Kundari by Iresa Ningol Oibi Punamaki Mapam da Creative Eye Presentations Senel Asigi Maikai Dagi Yai Papaujel Pijari Breki Matunda Taram Uksari Sendam Kunogi Sari Rok Turen Matak the Saba Tong Sangakre Lamsangdagi Pumlo Powerga Sports University Taba Lambi Atu Matam the Semlagani MLA Dingo Hojimaka Taba Pau Pijari Impal West District Manung Sana Label Lamsangdagi Pumlo Amade Kautu Powerga Sports University Taba Lambi Asi Sem Sabagi Tabak Atuba Matangi Matang Manungda Paikal Lagani Haina Semai Assembly Constituency MLA Haikam Dingo na Pungdokre Wafam Masing Manipur Lengaki Makada Public Works Department PWD na Sengmai SC Manung Sana Leba Senjam Kuno Pauduna Seliba Sarirok Turengi Matakta Nauna Saba Tonga Masangabagi Torum the Sawyarduna Mahana Pungdokibani MLA Dingona Makata and Haikiba the Senjam Kuno Tonga CSC winner the Yamna Maru Oribani Maram de Tongsi Pauduna Sports University Gi Sengbat Sagatpagi Tabak Torum Kayagidama Matok Taba Masak Matum Sing Pudana Satnariba Yamna Tangai Padabalambi Ama Uribani. Objecti Tongasi Saba Mapungpana Loiduna Lantok Lansin Yare Maramasina Maikaya Somgi Oina Amatang Airaba Sports University Asi Sengat Sagatpagi Tabaktasu Hena Kumang Sauksinba Ngamgani Haki Yunako na Lanamsigi Mioka the Tabak Pidon Hinanabagi Lambi Pangalibasi Singtani Ngani Satyaberta Manipur Naha Kaya Lenga ki Tabak Pangdana lady Mipung Kuding Makpu Lenga ki Tabak Tawan Mahaiba Sisu Lenga Ngamgada Banati Adubalandam Sigi Mioi Kayada Yunako na Tabak Pidon Hingnabagi Lambi Pangalibasi Saktuk Saningai ni Haina Manipur Legislative Assembly Speaker TS Satyabrata na Pungdokre Wapam Masinga Simpalgi Palace Compound Leba City Convention Center da Yunako na Landam Sida Sapung Lakibasai Kungamari Mapung Park Pagamari Lainana Pangtok Kiba Kungamari Suba Mapo Kumon Thoram da Toiba Mitung when a Saru Yaduna Mahana Pungdokibani Thoram Sida Yunako gi CMDN Irabantana Thoramapu Oiki Thorongi Manungsana Yunako na Sai Kungamari Mapung Park Paga Iruinana Impal Eski Manungda Nauna Saba Training Center Amadi Kongmanda Laiba Yunako College ge Arts Block Show Atoiba Mitungna Maikum Hangdoktuna Sangaki Indigenous Pillar gi matangda khangdaba singna ngangliba sing lepiyo Donyai Sel Hongsa Sombung Kabui Kunjauda Yung Liba Indigenous Pillar Asigi Matang the Kangdaba Singna Ngang Liba Silepiu Haina UIPO Koibu Marup Kaukar Tuogi President Dongyang Sel Hongsagi Sirola Mana Pungdorgli Kulla Sida Yung Liba Yek Salai Laiba Pur Kungamangagi Ming Hakpa Indigenous Pillar Asi Manipur the Ladiba Yek Salai Laiba Singi Luching Basingna Ma Magi Pur Kingam Jaba Senkai Putona Duna Yungmani Masida Kanaguma Pur Amatana Kurtingin Pam Tok de Hairi Manipur India the Tindringai Dagi Koibu Haiba Tribe Asilising Masamapan Nipumapan Gi Jun Map Tarukta Office of the Dewan of Manipur State na Thokpa letter number 2 AJ 80 9
069596 Enumeration of Scheduled Tribe and Scheduled Caste Order की serial number tara nipan Scheduled Tribe ni haina mayak seng na iri. Kumja lising ani tara mathoi gi September mangada Manipur Legislative Assembly Secretariat ki Hill Area Committee na khoibu haibasi tribe amani haina sak khangbagi deputy secretary ti nengja khamna khuyek piduna mayak seng na iri. Loina na phurup si yek taret leiba phurup ama suni haire. नेताजी नोलुक्पा मियोय अमसुनी एमएलए शांति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लांद कन थौबद नतन नोलुक्पा मियोय अमसुनी इंडिया की मियाम द नोलुक्पा नतना कनागुमा अमगी मफम द कोक नोन खिदब लुसिंगबा अमनी हाइना मोरांग एसगी एमएलए सु ओरिबा आईएनए लोकल एडवाइजरी कमिटी मोरांग की चेयरमैन थोंगाम शांति ने फुंगदोरख्रे वाफम सिंग असि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आरजी एकुमत आजाद हिंद गी मरफुगनी थोई सुबह कुमन थौरम आईएनए वार म्यूजियम कम लाइब्रेरी मोरांग मणिपुर लेंगा की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अमसुंग आईएनए लोकल एडवाइजरी कमिटी मोरांग पुनः सिंधुना आईएनए मार्टियर्स मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा मरुओइबा मिथुंग ओइना सरुक यादुना मांगना फोंदोखिबनी थौरम सिदा मोरांग कॉलेज की थबकती पोथारबा प्रिंसिपल एएस सरचंद्र नेताजी सुभाष चंद्र जामशेदपुर झारखंड की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट परेश कुमार नंदीना अथोबा मिथुंग सिंह ओइखी थौरम सिदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मितम द लैसु कटलबा मतुंग कर्नल शौकत अली मालिक की मितम सुमाइखुम हांगदोखी लोइनेना कक्सिंगदगी सरांगथेम गोपी मोहनना सहेउ इसै सक्तुना थौरम हौदोखी थौरम सिदा पीके नंदीना इबा द लास्ट फाइट फॉर फ्रीडम मोरांग हाइना मिंगथोनबा लारिक अमसु फोंखी लोइनेना सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल ओ गोवर्धन अरीब लारिक अमदि रेकॉर्ड सिंसु कमिटी दा खुशिनकी मोरांग कॉलेज की रिटायर एसोसिएट प्रोफेसर वाई मोदुन निंग तमलब इंडिया की प्रोविजनल आजाद हिंद गवर्नमेंट की सेमखिबगी मतंग दा मरिक चुम वारोन मियाम दा थंकी पीके नंदिन फुंगदोखिबदा निंग तंबा सो निंग तमनबा सोन खिबल लान सिगी मनुंग दा मणिपुर दसु सोन खिबल लान सिना अरोइबा लान फमनी हाइकी निंगोन चाकौबा लाकपदा याइफा पाउजेन पिनरकली हियांगे निनी पान निंगोन चाकौबा लाकपदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम लंदम सिगी मियाम मरु ओइना निंगोल लोइबिसिंगी मफमदा याइफा पाउजेल पिरकली यूसीएम की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन सोयम अनिना थादोरप चेरोल मना याइफा पाउजेल पीरदुना मखा ताना फुंगदोरपदा महिरोनदगी हौना लंदम सिदा पांगथोक्तुना लालब फुरुब सिगी थादोनबा याद्रबल थौरम सिना युम पांदुना सागै ओन खरबि निंगोन सिंगबु सही अमगी मनुंगदा अमुक्तंग मपाम लमदंगी अपोकपा अपोकपी मबुंग मपवा सिंगना साकौजदुना ngamjaba chalen chaminaba amadi angamba khudol tamduna mapam lamdamgi miyoi singa pukmen pawmen aduna punsi gi asetpa mari saganaba amata oina nungsi chanana nungai yai phana hingminabagi wakhalon sagat minnabaga loinana ing tappa khunai ama orasunu haina pawjelakli इरमदा मनपुर सिदा सही अमदा मुतंग पांगथोकपा निंगोल सिंगतगी ओइबा कुमई निंगोल चाकौबना लाकपदा इरमदम सिदा लैरिबा नुपी ओबी सिंगदा डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट DPF ना याइफा पाउजेल पिजरी हाइना फ्रंट सिगी जेनरल सेक्रेटरी मीडिया सापम सुभाष चंद्र की चिरोलमन फुंगथोरकली सेफ इंडिजिनस पीपल्स हाइबा थीमदा नारायण सेनादा फ्री मेगा हेल्थ कैंप पांगथोकरे Indigenous Peoples Association of Kangleipa Ipa Bishnupur की मेडिकल ऑफिसर CMO जेनिम्स हॉस्पिटल रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच डॉक्टर हेलेना आई केयर थवाई एम्बुलेंस अमसुंग KSA बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट न खुसमनदुना सेफ इंडिजिनस पीपल्स हाइबा थीमदा नोमुगी ओइबा फ्री मेगा हेल्थ कैंप अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नारायण सेना मयाई लेकाइदा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे हाइरे हुजी मखा ताबा मरिक सुम पाव पिजरी मणिपुर पुलिस की रेजिंग डेग मरी लेना लमसांग लमजेन पांगथोखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सिंधुना चामगा कुंथ्रा मरी सो मणिपुर पुलिस की रेजिंग डेग मरी लेना हौखिबा नोमाजिंग नुमित सेंगमाइजिन थोंगदगी कक्सिंग की SP ऑफिस फाव किलोमीटर 10 की ओइबा लमसांग लमजेन अमा पांगथोखरे
district asigi SP Priyadashini Laisramna lamsang lamjel asi lamthabaga loinena mahangna phungdokkibada pangtholiba lamsang lamjel asina district asida leiriba police personnel singi hakchang kadai phawba pharibagi haibadu masana yengjanaba tanja ama pibani training tawringaidagi hakchang phana laikhiba tarbasu thabak join tawkhraba matungda sajel tawbagi matam phajana phangdabasu yawi maram asina lamsang lamjel asigi tanja lauduna isagi hakchang kadai phawba pharibagi haina yengjabada natana lamsang lamjel asi loiraba matungda isana nongmagi chen chongningba polakpasu yai khanduna lamsang lamjel asi pangthokpani haiki lamsang lamjel asi umathel outpost ki N Jackson BDF number 351 ahanba langmaidong outpost ki S Somendro BDF number 1555 na ani suba langmaidong outpost ki head constable Y Priyo Kumar na ahum suba taki lamsang lamjena sigi ahanba ni suba amasung ahum suba ki sel gi mana asi USA da leiba James Sapam na sponsor tawrakhibani hairi Homeland Security Summit lisingani kungamanga losinkhre Homeland Group ki unit nama oriba Homeland Security na sinduna pangthokkiba Homeland Security Summit lising ni kunga mga classic glande da mai pangna losin kare nongmagi oiba summit asida lenga industry defense amadi academian singilam singi stakeholders sing saru yakhibaga loinena integrated security for a changing world haiba theme da kumna khanane ne ki hairi NFR sinduna police Commemoration Day gi thorum pangthokre Northeast Frontier Railway NFR na sinduna ngasi ngapigani Railway NFR na sinduna ngasi Marigaon da leiba NFR gi regional line da police commemoration day lisingani kunga manga gi thorum pangthokre hairi Doordarshan Kendra Imphal na Manipuri classical dance ki audition gi application kauri Doordarshan Kendra Imphal ki Manipuri classical dance ki producer TS Brajbiduna khuyekpiduna thadorokpa cherulamana phongdorokpada B high A grade amadi top grade Manipuri classical dance ki audition ki damak application kauri haina phongdorokli Phaya cracker ki chaitheng Delhi na malangi khwaidagi polluted oiba city ore Pakistan da maikhuna alarm khwan khre makata pau pijari Diwali kumai loi khibaga loina na kumai asida India gi miyam na maruina metropolitan city singda leiba miyam na phaya cricket thaduna masida gi thorokpa mai khuna Delhi amasung city kaya gi air quality aduki matik phadhan khidraba matung Switzerland gi air quality farm woriba IQ air na nauna thador khiba most polluted cities haina mingthonba list ta Delhi na khwadagi makokta leire hairi Delhi khaktana tana list asida Mumbai na manga suba position amadi Kolkata na nipan suba position da lekhi Pakistan gi Lahore amadi Karachi su mathang sinani suba position amadi mari suba position da lekhi Chai khudingi Diwali kumai da miyamna phaya cracker kaya tharaba matung pollution gi chang asuki matti wangkhalaktuna miyam gi punsi mahingda sauna khudong chadaba mayok na duna lakpani chai asigi oina Supreme Court na maikhu gi chang hanthanaba Green firecracker khaktamak Delhi amadi NCR region thaba yan khrabasu masina firecracker na thon ba air pollution ki chang de ka hena nemthan lakhiba ukhide hai firecracker khutta pokhai bada angang ama mamit nama tangle Maharashtra ki Bir city da Diwali kumai ga mari lainana sahi taruk ta ngairi ba nupa macha amana makhutta firecracker faiduna langna hona bada soibada gi makhutta pokhai bagi thodokta mamit nama tangle haina agency ki pauna phongdorli Thaudo adu nupa macha aduna makhutta pairiba firecracker adu mai sakti haiduna hanjin market sijin aduna suraga langna hona ringai da khangudana pokhairak pati thokhibani Thaudo adu da nupa macha adu oi thangba mamita sokpadagi bit ki civil hospital da pugatuna laikan naraba matung private facility amada makha tana layeng chathari Layeng liba doctor singna phungdor khibada khutta firecracker pokhaiba adu da nupa macha sigi oi thangba mit ki cornea mapung phana sokre ma ki oi thangba mit pusi chupagi oina uba phanglaroi haiki Israel gi lana Gaza gi mausa gi phibam da chauna ma ta thohle laina kaya sandorokle
इजराइल की लान मरम मोइदुन गजा की मौसा की फिल्म द चाउना अमांग ता थोले हाइने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने रिपोर्ट तौरखरे UNEP की रिपोर्ट गजा की नेचुरल वाटर रिसोर्सिंग हंतरपग लोइनना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्टैंडर्ड ग्राउंड वाटर सुसाद मरफुद्राग तरेट हंतरकी UN रिपोर्ट की असिदा गजा की इसिंग लेबाग लेहाव अमसुंग लमलक की सा उचेक सिंगदसु साउना सैथेंग पीबग लोइनना मियोय कयासु अवा सैथेंग मायोक नाले इजराइल लेप्तन गजा द लंदा चथरप मरमना समुद्र की इसिंग चंगसिलक्तुना मदि इसिंगदा नाइट्रेट यानसिंदुना मफम अदुगी इसिंगदा हु चेलहनबद नतना मसिंग यामलबा पैलेस्टाइन सिंगी हक्सेल द चाउना सिंगनबा अमा मायोक नाले हाइरे म्यांमार रिजियम ने इलेक्शन कैंपेन अमसुंग रैली सिंग पांगथोपदा अतिंग थंखरे म्यांमार हुंता लेंगा की यूनियन इलेक्शन कमीशन USC ना दिसंबर 19 दगी तांकक नायना पांगथोपा हगोदोरिबा मिखल असिदा सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग लौखटपा ओइना मिखल की कैंपेन सिंग पांगथोपा अमसुंग लंबीदा वोटर सिंग पुंग चिंगसिनबन चिंगबगी थबक थौरम सिंग पाइखटपदा अतिंग थमले हाइरि हौजिक सानबगी पाव अथेंगबद चनखिबा ग्लोबेलर की प्रांजन ऑस्ट्रेलिया ना विनर ओइखरे इंडिया रनर्स अप तहौरे मलेशिया ने युम्बु ओइदुना जेवर बहरूदा चथरखिबा सुल्तान ऑफ जोहर कप लोसिनखिबगा लोइनना लोसिनबा नुमिता ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया माथिबा पिरमलगा कप असगी अहुमलक सुबा विनर ओइखरे अदुगा इंडिया ने रनर्स अप तादुना सिल्वर मेडल लौबा ngamkhre मणिपुर प्रीमियर लीग यंग फिजिक्स यूनियन संगाई हीरोज माइथिबा पीखरे गरलक्ष्मी PH ने इंडिया की मौत सिंधुना सरुक यारुगदौरी बारेंद थासगी कुनगनिथोदगी हौरगा कुथ्रा मथोय फावबा पांगथोकदबा अहुमलक सुबा यूथ एशियन गेम्स लिसिंगनी कुनगा मंगादा ताइकुंडो मसानगी ओइना मणिपुरदगी गरलक्ष्मी फुराइलापम ने इंडिया की मौत सिंधुना सरुक यारुगदौरी हाइरि इम्फाल राइडिंग क्लब बी लम्फेल वांगपोपा पोलो क्लब माई पाखरे अहानबे स्टेट लेवल विलेज ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट पांगथोलगनी ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन AMBA की मियंग मखादा क्वाक्ता थिंगे लेकायदा लेबा डेवलपमेंट कमिटी ने सिंधुना लेकाय सिमकी वॉलीबॉल ग्राउंड दा अहानबा स्टेट लेवल ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट लिसिंगनी कुनगमंगा पांगथोलगनी हाइरि सिगलोनेना लोजरेंग असि फोंगबा हुयेलम पाउ सेदगी खोमजिनजबा मरुओय पाउसिंग ख्वाइ पुनमपु अमुका हना खुरुमजरी।